Remakeup ta ajui khamdai baubing. Manipur li rot kamarat na masag zubam psychorowe mobile internet kishuna kawi bang chihomi haira. Madhya Pradesh sangda state katumwe elections BJP na yuhaira. Sihai Kanoli Ukrul District Health Society na medical camp rungbi haira. Like Hangator, Adi the Tangkhul Express Ripau, Ayahclear Kharay in a Pamidale, Baubing Mesa in Anganangramsa. Manipur li rot kamarat Shokta Khalay Bamba Kaning Psychoro mobile internet Jihomi Haira. Maitay Kuki Karam Kachang, Rot Marat Kapok Aina internet Kamrami Gahai Kachang Shini Kahirasai. State Chogana mobile internet ban lift Sakami Pao Ayamatang Mikashokna. Law and other situation Matasang Makai law internet Makalena Yarili Sagaz Paning Mida suspension relaxed Sakamina the Home Commissioner T Ranjit Singna Jishat Kamishoga Shoga notice Adishuda Churajanpur Ena Bishnupur Churajanpur Ena Kakching Gangbukpi Ena Infal West Gangbukpi Ena Infal East Gangbukpi Ena Taubal Gala Tengnobal Aina Kakching Mata keeping we he Aina kilometer Kani Bashungda mobile internet ban Savafura state we Abamgate psychorally internet Miami Hira internet ban Savafagi Gachi Abambingchi Maide Maninka Gugi Gachungbam Nasada Kangamuk Kangasharat Kamarat Chung my gabda Shokahai Abambingna Kashogana internet Jiho Kamihi Kashuna Kawivang Mana Internet suspension leave Sakamihi Ajui Tarik Tarada Jishut Ngazin Bungshini Minat Hangmadida Panga Aina Dangda Wivangna State Assembly elections li BJP Mike Hasampang Haira Madhya Pradesh li BJP na majority Mark Kharay Gankwida Ringapa Pongshok Haira Chief Minister Shivraj Singh Chauhan na BJP wi Kayu Prime Minister Narendra Modi wi wang aina samgapangna da PM li masot mi haira yari na PM li shit kasang wi wang BJP na kayu samgapangna da Chauhan na hanga Saffron Party china Madhya Pradesh Singkwilu shita Rajasthan aina Chhattisgarh wakla Congress wi aina pangshap ngapai khui haira Congress na state kanijli mayulala Telangana li Maikya sampang haira State katumli Maikya BJP na ajui hili hat trick Sampanghai hina 2024 Lok Sabha polls li Maikya Sampangra gachi Jithaira the PM na Pongshoga State Assembly elections li BJP Maikya Sampanghaira Madhya Pradesh li BJP na majority Mark Kharay Gankwida Ringapa Pongshok Haira Sihai Kanoli World Mental Health Day Kamayon with free medical camp rungmi haira Ranye ji ajahon tarik kani thang rungmi da Ukrul MLA Ram Moivana Masowa Sada Vazanga Health camp ji Ukrul District Health Society na makok mida CMO doctors kala medical staff spingla sharukia Camp chile mi shakani hangpanga langdana khalem aina gazat yangkhui la ari khalem aina sampanga MLA Ram Moivana multivitamins, liver tonics, eye drops, kala ointments, tonithamia. Ranye juitili Ukrul 44 SA MLA Muivana, Sihai Gahau Punglila, Wayang Sanga. MLA Aghana Sihai Gahau Pungli Paikar Kasang Muivana, Karenga Saya da Hanga. Manipur Human Rights Commission MHRC na Chandel Wikashok Kazang Wayang Sang Mihaira. MHRC Chairperson UB Sahana Thanda Chandel District we abang at the daily human rights status by Haira. Team Jina Ajahon Guptang, CSOs, student bodies, village authorities, kala local representatives Pingleva Sampanga. UB Sahana Kahang, and a commission Chui Office Ngapam Kakui Adamli, MHRC Willy Human Rights Cases Shagatum Hangshini da Panga, resolve Masala Laysai. Case Jam Kamai being 245 cases shuka disposed Haira. Chui Dungli cases Qatar Shakani Hangmati shuka Sampanglia Kala, Chui Ngachili case Shakani Tumra disposed Haira the MHRC Chairperson Chin Hanga. UB Sahana Gahang, Rodmarada Kalahili, Nagana Bingna, mediators Sami Kapara, Kuki Aina Maide, Narada Kalahili, neutral communities Kadebingna, Jingri Gahai Sami Kawai, MHRC Chairperson Chin Kasatsanga.
Communist Party of India, Manipur State Council CPI MSC na Chief Minister N Biren Singh we asak awat le makhamaya phongshokda state we angret hiya kha sakshida leida kha vote ka khom adam maning mana chi haira CPI MSC na press chanbau ka shokli ka hang Manipur we mi shimkhur dara kha ka chot ka chang ka khanang sika fulai phungfu da lei kha CM hi chiwi maram le ki kha kha mak shok PM Modi we mi manau sabam da lei chi haira Kanmet makombam la CM na ningjang da crisis party the resolve sari hai flow the Communist Party of India Manipur State Council na hangaira Singum hangmati ka ga hai bing wiwang hungbungli kanjitheng han Heritage Veteran Cup rungmi da lei Heritage Veteran Society na makhok khami kanjithe Heritage Veteran Cup Kharay aju December khayon tarik tharada agha ina haphokta tharada kathum aina tangda rungmira Ngahan Chile Football Club Chishat na Sharu Kwigida Laidale. First Heritage Veteran Cup Chi Pungray Turf Ground Hungbungli Ngarewa. Mizoram Chief Minister Zorang Thangashi Party na Yulira the Ningahak Pongshok Haira. State Chiwi Kanmet Kishan Ajingator Hapok Haira. Mizoram National Front MNF Mang Maninglala Party Katewi Khangachon Zangda Shorkar Assembly Shidragachi Mizoram Chief Minister na PTI li hanga Mizoram 40 Assembly seats we Kanmet Kishan Rajasthan Madhya Pradesh Telangana Kala Chariskar Linga Soda Aya vote counting Sara the Langchin Sahirak Sana Ka Aya Matang Ongda how the state Chiwi Vere Shibing na Makamaya Wivang Election Commission na Tarik Ngachemi Gahaina Mizoram li Matailaga na ruling Mizo National Front, Zoram People's Movement Kala, Indian National Congress Katumhing attack Ngarok Dale. Ladushida Ajui Kamdaya Bauping. Manipur Li Rod Kamarat na Masagazubam Saikoro Mobile Internet Kachana Kawibang Chihomi Haira. Madhya Pradesh Sangda State Katumwe elections BJP na Yuhaira. Sihai Kanoli Ukrul District Health Society na medical camp rungbi hairo. Aju bao healing achang hairo, bao nganada klay na tum psychorally ringapagala kamhaya zimikshong asaserano.